کارکر ایریش فرماندار برخوادانا سردمه د سال 1975 ده لباجار مردینه جدایک بویه. د ناوا مالباتا که ولات پاریز کزاروکن خواه به هستین حسکرنا ولات و آخه مزن کریه جاوین خواه لدنیای وکر. فرماندار کارکر دکیلین هری زور کشورش روج آوا راستی ایریشن هوانه ین چته یان هاتن بری خدا روج آوای کردستانه. بقاسی مزناهیا ناوی خواه کدک مزن جبو شورشه دا. مشان شریکو گل کرد مشان شریکو یپجه مشان شریکو هبون آخاد پاریزه نه هبون آخاد کرامت آخاد پاریز نه جبو دولت کی یاشی جبو ام دستکاری کی دست بخیر تمامی گل کرد یپجه و یپجه بگیشتی دید نباشرده بود رویتی آخواه یا شورشه ده عنیین جنگی ین باجار افرینه ده بلهنگیه که مزن تاجیدار کر. جویه که ایرو دما عفرین تی گوتن دما برخودانا سردمه تی و گوتن یکسر لهنگی و دلسوزی فرماندار کارکر تی بیرا هر کسی. فرماندار کارکر ده گوتن و کریارین خواه یک بو. همو گیلین جیانا خواه بکده آفراند و واتدار کر. جویه کوزانی چاوا خودی لوی کدا خوا درکوه. یا امرالی یشینه پلو مزگینتینه پلو مزگینتینه پلو مزگینتینه بهنازادی بخطینه الما جلانش مرتینه الما جلان مرتینه الما جلانش مرتینه بالجدور تدلزینه بخورا اوینتینه بخورا اوینتینه بخورا اوینتینه من بچاوه خودید که ده شخص فرماندار کار کرده چیروکه که وجینه تنویساندن. اف چیروکا وجینا گله هری قدیم ای مزوبوتامیای بو. اف چیروک بو دستان و لهر کولانه لهر باجاری دنگ ودا. هر کلیه که وی دستانه بو دیروک و دروپلین خوده بسدان دستانین بیمرن دانویساندن. ایرو مینا دنگ بیجیه که کونار جنفش نوره تین و گوتن. به وی آوایی کارکرین سردمه نمردبن. هر تم دجین و ری چاوام بداوی نابه. شرع امتدانه نه شرع جیشا و جیشا بون جیشا بخوف ولا دو دخستن شرع کو امتدا بون نه شرع کو دو دولت شرع هبدو دکرن شرع کو وانسی سالا هم کتبونه شرع هبونو تنبونا مبون از دچم و دناوا دیروکا به 1000 سالان ده لخوا دگرم. اره هوال لهبون و آزادی خوا دگرم. دویل گرینا خوا ده راستی رویین کو ده هر گلیا جیانه ده خواجنو و ده آفرینن تیم بسکن و براوستان دمشم دگرم و دبهیسم جنو و چیروکا برخودانه تی نویساندن دهش گلکی هاتی جبیر کرن ده لپیروژه جوجینه بربرزگاریه پرک تی آوا کرن اف پر بلهنگیا کارکر و روسیاران آوا دبه حتی ایروش ام به سرکفتنه کی مزن مشانه ریبرین تکوشینه کو سیاست راست بده مشاندن سیاست راست دیدی دیار کرن اولگوری و روح برخدانی روح شهر روح تنظیم مزن دبه هر دمی سرکفتن وی داره دهاتی آوا کرن ایروش گل روژاوا بگریدان خوی ریبر اپوه بگریدان شهیدین خوه و بکدا خواه بکدا دستین خواه بتکوشین خواه جبوه دخوازم بزمان دلی خواه جتواهی هوالان را بیجم تو هیویه به 1000 سالانی هیویه گل کردستانی ازی بتره بجیم بتره شر بکم و به مرخواسین وقتره دیروکه بنویسینم دیروکا هبون و آزادیه ancak bi destana lehengên wek te re bêmayîn dekirin. Zarokên welatê min
ancak bi hebûna lehengên wek te re azad bijîn. Ti gel bi qasî gelê te ji bo parastina hebûn û nasnameya xwe ew qas şer nekir. Ti zarok jî mîna zarokên gelê te ji bo azadî û rûmeta xwe radestî celadên xwe neke, xwe ji zinaran de neavêt. Belê fermandarê efsanewî Karker. Vaye binêre zivistan çû û bihara gelê me dest pê kir. Te jî dizanîbû ku bihara gelê me bi germahiya agirê kawayê hesinkar û mezlûm doxanan re geş dibe û dixemile. Dibe berxwedan, dibe jiyan. Dema roj ji birca mahsî derdikeve û dikeve birca beran û dema xweza xwanû dike, adar tê bîra mirovan û bi adarê re jî rojan û Newroz tê bîra her kesî. Newroz di dîroka mirovahiyê de serhildana azadiyê ya herî kevnar e. Cirûska agirê Newrozê bi ruhê we geş bikin. Bi ruhê karker û rûsyaran nû vejîn dibe. Wê rojek bê û ala me ya berxwedanê hemû sînorên dagirkerî û koletiyê ji holê rabike. Wê rojê wê hemû mirovahî cavên xwe di siberojeke azad de veke. Dilniya be heval, em ê tola te li erdê nehêlin. Wê vegera li Efrînê, vegera li Kurdistana azad muhteşem be.